because ya uthoma 19 verse 11 Yehova aribvela nnḓa u imeka thavha phanḓa ha Yehova, henefho Yehova a fhira ḓumbu ḽihulu ḽa maanḓa ḽa murangaphanḓa ḽine ḽa fhindula dzi thavha ḽa pyasha matombo, hone Yehova o vha a si ḓumbuni ḽeneḽo. Ḓumbu ḽa tevhela nga u dzinginyea ha shango, hone Yehova o vha a si kha mudzinginyo uyo. Mudzinginyo wa tevhelwa nga mulilo, hone Yehova o vha a si kha mulilo uyo. Yehova o vha a si kha mulilo, mulilo wone wa tevhelwa nga mubvumo wa muya wa vhulenda. A fukedza tshifhaṱuwo tshawe nga nguvho yawe, a bva a ima mulomoni wa bako, a pfa ipfi ḽa ane a amba naye ḽi tshi ri, Eliya, u ṱoḓani fhano? Mudzimu vha nga amba na ini nga voice ya fhasisa, vha nga amba na ini kha muya, vha nga amba na ini kha worship song, vha nga amba na ini kha bivhili. Ipfi ḽa Mudzimu ndi ḽone ḽine ra tea u ṱoḓa ḽone. Ipfi ḽa Mudzimu ndi ḽone ḽine ra tea u ṱoḓa ḽone fhedzi, u setsha na u thetshelesa ḽone. Hu na dzi voice dzine dza nga amba na ini dzi khou ni encourage uri ni vhe wavhuḓi, voice dzine dza ni vhudza u ita zwa khwiṋe, dziṅwe dzi voice dzine dza ita uri ni pfhe ni dzi comfortable nga zwivhi zwo dzumbamaho. A zwo ngo khakhea u encouragiwa zwi right, u pfha voice dza vhathu vha u kuvhatedza zwi vha zwi right, mara ndi zwa ndeme u pfha maipfi a Mudzimu, zwi na u shanduka, zwi na u tshidzwa. U na vhutshilo vhu sa fheli kha haneyo maipfi, zwi na u amba Yesu Kristo. Maipfi na voice dzine a dzi pfha ḓuvha na ḓuvha ndi voice ḓe, mumiya ya dzi re nga murahu ndi mumiya ḓe. Hu na dzi voice nnzhi afha shangoni, ri khou tea u gada nḓevhe dzashu. Type ya voice ine na vha tsini nayo, it's either music, TV programs or people. Sitshani voice ya Mudzimu, and voice yavho i clear, voice yavho i ṱuwisa zwivhi, i kunda madimona oṱhe o yaho nga u fhambana, i vudza vhafaho, i vhuedzedza mbilu yo kwasheaho, i fhodza malwadze, i vhuisa zwoṱhe zwi zwa vha zwo xela, ende i dovha hafhu ya kunda nyofho. Ipfi ḽavho ndi ḽavhuḓi. Musi Mudzimu wa tshi amba zwithu zwi a shanduka, zwithu zwi vha zwe vha amba. So arali tshi pfha dziṅwe dzi voice, arali tshi pfha vhafarisei vha ṋamusi vho no doubter, ende vha pfha uri vha preacher zwavhuḓi, setsha ipfi ḽa Mudzimu. Ipfi ḽi no ni isa vhutshidzelani kha u sa fheli. Roma 12 verse 2. Ni songo dzi vhambedzana wa shango ḽino. Aiwa, shandukani, kuhumbulele kwaṋu ku vhe kuswa, uri ni kone u ṱalukanya uri zwine Mudzimu a funa zwi tshi itwa ndi zwifhio, uri u funa zwivhuya na zwine zwa mutakadza, na zwi si tshiṱahe. Mudzimu a ri kha ri shanduke kuhumbulele kwashu ri kone u ḓivha will ya Mudzimu. Ni songo dzi vhambedzana wa shango ḽino. Aiwa, shandukani kuhumbulele kwaṋu ku vhe kuswa, uri ni kone u ṱalukanya zwine Mudzimu a funa zwi tshi itwa ndi zwifhio. Zwine nga si imisa nga tshithu u ṱhasela mihumbulo yashu, u ṱoḓa u ri isa kha u sa pfhesesa. U bva hafho ha vho tama ha ṋama, u ṱoḓa u zama u kwasha muhumbulo wa vhatendi. Musi ri tshi fiḽa uri zwoṱhe zwine ra ita zwo feila, zwi vha moho kha riṋe u dzi wana ri kha ndingo, mara Mudzimu vha ri a ri kha nṋe u fhira ri kha shango. Muhumbulo une Mudzimu vha ri fha u na maanḓa u fhira ndingo ine Saṱani a ḓo i ḓisa, u ri kwasha uri ri sa vhe na ndavha na zwa shango. Kharemu vhuya kona u ri dzhia attention yashu kha zwithu zwa shango u fhira attention kha Mudzimu. So thaidzo yashu ndi uri fokasa kha malwadze u fhirisa mufhodzi, ri khou fokasa kha addiction u fhirisa muphulusi, ri khou fokasa kha vhuḽeke u fhirisa provider. Ndi zwine diabolo a ṱoḓa zwone.